Drugač pa kar ne moram verjeti, že drugič v 2 tednih grem pa tam malo v vrtec. Po moje bo rekla, ati, kaj se dogaja? A kaj narobe? What are you doing? Kaj zdaj, kak je? Kaj pa ti? Kaj zdaj, malo se vozim, ne? Pa tam malo sem šel v vrtec. Kje imaš vrtec? Na drugi strani. Uživi, Drofa. Ajde. Drofa? Yes. He also drives cars a lot and then writes about them, just like Daddy. Are you biting your nails, Ava? Are you gonna stop biting your nails? Put your hands up in the air. And leave them there. Don't even touch your nails anymore, okay? Try to repeat after me, okay? I won't. Come on, won't bite. I want to hear you loud and clear. Bite. My Bite. nails Nails. anymore. Anymore. Do you know what you just said? That you're not gonna bite your nails anymore. Do we have a deal? Fist bump. There you go. You wanna have one of these? Really? I don't know what the word for that is. The Slovenian word is cofek. Cof. Yeah, I can't remember the English word right now. I'm gonna have to look it up in the dictionary. Straighten your mouth. There you go. Is it good? I know. Drugač pa nič ne povem, ne? Že ta drug dan se vozim s karavanskim Mondeom, s tistim, ki ima opremo vinjale. To je hudo. Zdaj po eni strani si želim, da si lahko vzel dosti časa za sladko kisle, pa si ga preprosto ne morem, ker tega časa preprosto, ampak čisto zares nimam. A veš, rad bi se malo razgovoril o tele vinjale opremi, pa mislim, da bomo gotovo narediti drugič. Ampak ni problema, zato ker k meni v oskrbo kmalu pride S-Max z enako opremo vinjale, to se pravi vse najboljše, kar Ford v tem trenutku ponuja, pa mislim, da se bom takrat lahko malo več razgovoril na to temo. Miklavž Peško te peče. No pa še ena štorija od danes zjutraj, ne. Se pripeljem v Žakar s kombijem, pa mi dostal tale paket. No in zjutraj je tukaj na Štajerskem ful sonce sjalo. No pa on prav, čuješ, veš ti kak je? Pa jaz, kako to misliš? Z 2 stvari moš gledati, ne. Sonce pa v tašču. Kaj češ na to reči? Veš, take mehne stvari, to so tiste, ki ti naredijo dan lepši. Pa bolj zanimiv. A ja, pa še eno sem pozabil. Včeraj tam malo v kopalnici izpod umivalnika potegne ven vago, pa gor stop. Pa jaz rečem, no Ava, koliko tehtaš? Pa ona ful potrpežljivo počaka, da se pokaže številka, pa pogleda mene, pa reče, pa pol. Veš, otroci, oni vse vejo, čeprav nimajo pojma.